Imron nikah keluarga na Pak Imron. Duma jemol jen Pak Imron jadi. Sampai berita ni muat dalam Quran kebenyaman sorat. Anapa? Gara-gara Pak Imron bi Bu Imron mampu melahirkan potra-potreh seimana jempol takok ke Guste. Bekto sebinin Pak Imron ngandung ane kalemator ke Gusti Allah subhanallah. Orang bini ngandung tak gung nangkung mon mator ke Allah. Moreng dina mun taman gung ngandung dari ngapa capa kon tatang ke. Itengkan letak apa-apa jawa-jawa potongan tak ngening. Rajin Pak Imron bekto hamil diisyaratkan dalam Quran. Wa qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, bayiku la sebede dalam kandungan sokor lahir lake bi badan kaula pangabdi kaajunan bede Masjidil Aqsa Palestina. Subhanallah. Bayi seki socelem tabuk lainnya te eceta bede dia. Bayi saya selalu mengabdi ke Allah bede Masjidil Aqsa bene sabar nang tokur to. Bene sabar pasar sabar nang Masjidil Aqsa. Mereng bine dina ngandungkan lain tabune sarosar kakena kon lebere selamat lahir pagi bedepain dere mole-moro 5 tahun bi esone penompak ajeren. Jadi penompak ajeren tidak jeren kencan dateng bene barokah secara kelacir celat dong. Cenah kana kisah celek kaitaki kemaksiat. Falamma wada'tuha unsa, ternyata binen Pak Imron tina lahir bene lake tapi bine. Tekala lahir bine tak meburung niat dah make bayi ni ke bine pancet esabek nang Masjidil Aqsa. Serah bayi bine ni ke subhanallah Siti Maryam. Serah Siti Maryam anan Pak Imron. Anelo orang tua sehebat sebahagia mampu melahirkan putra sekarat duka Guste. Siti Maryam dari Socena selama odi tak pernah teguk reng laki. Mon praban mangke dari teroi teguna anak laki. Jok sap nyap sap mon tau apsa api. Duma terle terjanggun. Lambak tahun betong bolo mon bede praban ngeding kabar bekal de tengah mon praban lambak minggat kon tatang ke Pak arapa bi bapak takok soroma keluar bideng saya ketemu bi bekal itu odus dumatin ratin ahlak praban lambak tinggal praban mangken ngeding kabar bekal de tengah ya mbak terminal Pakusari dumak tek ngelatik aja anggun. Siti Maryam ni selama odi tak pernah teguk reng laki. Bakto datang malaikat Jibril, Siti Maryam jabun Jibril dengan kuasa Allah panjenengan mangken bi Allah hamil sama kita alake. Panjenengan pangandung sama kita anika. Dar menjawab Siti Maryam, Jibril, dar mengko si bisa ngandung walam yamsasni basar, jengko tak pernah teguk reng laki. Tapi dengan kuasa Allah Siti Maryam dibudin ngandung tanpa laki. Alhamdulillah zaman mangken banyak reng bine nero nih. Banyak reng bine ngandung ada laki tinggi nyata nyaki nero lampan Siti Maryam cek pantapok kang araki. Siti Maryam hamil dibudin lahir tepak ke laki bayi. Ser bayi laki ni kah?
benih sekedar jadi nabi, benih sekedar jadi ulama, jadi kiai, tapi berakhir bi Allah iyangka jadi nabi dan rasul Nabi Isa alaihi salam. Sera Nabi Isa kombo ya Pak Imron. Tero tak tero agaduna anak bagus. Tero cuma kula ban panjenengan la telat dung kadung lambek tak terakat. Anak ya la kadung keluar agut jerunggut ngaji pas bedek remaja reti. Cek kebeter jangan putus asa, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan kangku nyari keselamat. Carana mon malam sabak ke langker, siang sabak ke madrasah, endik benda tuli buang ke pondok pesan. Mon endi anak esoro ongke ke langker tak poron empepo bu. Cek kalah sambian. Sepenting monokol anak, jek nokolan atas, jek nokolan cetak, takok mereka sarap, dibudin pas stres, stres. Sampian mon kalah ke anak rogi, sampian sing ngandung berek sangang bulan, lahir mon tak ontong operasi. Pak bapak mah kita norok ngandung berek, saya nyari lako sampian, saya nyari nafkah. Sak jemur nengi Tegel sampian potongan tengah delengak dal. Kolek letak celeng letak soklat dele bungoh. Anak sorong ke kelangger tak poron empopo. Karena panjenengan kapi ini kenyaman caleg calon lebu kubur. Caleg calon lebu kubur. Maka sampian tak kampanye bu cek kebeter jelas tidak budiriah. Pak bapak maka tak masang gemper cek kebeter jelas geger undi inah. Leting lepan jenengan masuk kubur anak saya tigel tak tahu maca Quran, saya rasa maca Quran sampian pak. Mon tetangga tahlil je sana cuma ning seminggu. Beda kan orang mati tahlilin sebuare. Lepas sogi orang paling abid tahlil petongare. Semarin petongare siapa sih nahlilin kakek to? Mun tetangga tahlil neng seming, de iya tara tahlil ada sing astete pak. Iya letak manglo cek karo antara nyompeng. Cek dengan tara tahlil rok jalan rombongan nak mancing. Salah take lapas karo peske pesaki. Beda ada. Siapaan siapa? Tinggal ada pak ketahlilan tak toman lebu kamper kenengan luar coba ngakan ngambil gentelok. Sekepatian leprogi kulakku. Tinggal dapat ketahlilan saya baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Semaca kami tak kela. Jajal bekir. Terima banten bi Allah. Melarat saya terima. Tak kira ngastet temun benina foto pak. Kina bangki. Pesekolah umum keng langgar je sampai kosong karena mon langgar ni kesepeh 5 tahun sebekal datang nak potong Islam tak bisa maca Qur. Padahal kan toting bede keluarga mati ya mosoba de senyelok anan cong ya bapan mati ya marana je ngajaki macaki matematika bede. Ya njak bola bek model dina. Bede orang mati soro macaki bahasa Inggris. Soro macaki ilmu alam seduk budono orang mon bede keluarga mati yang ngadepi sekarat pasti nak foto iyo juk soro maca Al-Quran saya kebutuh saya nggak langgar je sampai sepek tinggal mati ke baga kuburan masa bede dina ring mati kirim ke hotel
Tinggal mari kubur malaikat mungkar